Siyabonga kakhulu Tata Father uThixo kusikelele ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. It's nice to be here. It's nice to be here. Amen. Ngiyacela ke sifike verse 1 kuleli bizwi then sibese siya kwincwadi kwaNobuncwadi ngemiso 103 no-124 egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Cela nje umuntu asitshile 103 omnye asitshile 124 kuleli bizwi. Siyambulele Thixo bathandekayo kakhulu osiphelela ngonyaka wasifihla. Ayigcine impilo yethu wasikhusela ezintweni zonke egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Siyambulela kakhulu Thixo bazalwane ukuba asinikeze ithuba namhlanje basihlangane kuyinceba yakhe kungumusa wakhe ukuhlangana kwethule ndawo. Ngemiso 103 124 so from verse 5, 6, 7 kala siqale ngalesi uthatha ufake ayijile verse 1 then kuphela kuyo ngifuna Tata ukuqhubeka amazwi. Yes, then sibe sesiya ku 124 siqale ngayo 103. Now, what is it to get us on the battle? Yes, the one from the boxes, trust and boxes to you, and accessing the sea. Balabaraka. Verse number 1. Hallelujah. So kumana incwadi yethu kwiNdumiso 25 verse number 1. Ndaba ithi umkhuleko wokucela ukubusiswa nguNkulunkulu nokuvikelwa nguye. Umthandazo ucela ukubusiswa nguThixo, ukusikelelwa nguThixo, ukukhuselwa nguye. Yes. Verse number 1. Yes. Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami. Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami. Kuye 124. uDavide uthi ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami. Akasoze angithele owangifela eKhalvari. Akasoze angithele owangifela eKhalvari. Yes, verse 6, chapter 124, Ndumiso. Hallelujah. Incwadi kuMakubo 124 verse number 6. Inhlokondaba ithi ukubonga ukusindiswa engozini enkulu. Bonga ukusindiswa engozini enkulu. Verse number 6. Bakabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Akabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Yes. Verse number 7. Umphefumulo wethu uphunyukile
njengenyoni ogibeni lwabacuphi. uDavide ku-25 uthi umphefumulo wami ngiphakamisela kuYehova noba ndiwunikela kuYehova. Nawo uthi uDavide apha umphefumulo wethu uphulukile emgibeni njengentaka. Amen. Tesoseni uqhawukile umgibe. Uthi umphefumulo wethu unjengentaka ubabambisa. Yes, sekuqhubeleke nangothekaphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Umgibe uqhawukile thina sasinda. Uthi uqhawukile umgibe sasinda ke thina. Verse 103. Qhubekelani Yes, verse number 1. Ncwadi yamaHubo, verse 103, chapter 103. Yes. Inhloko-ndaba ithi ihubo lokudumisa ngomusa wakhe. Ihubo lokudumisa ngomusa wakhe. Verse number 1. Mbonge uJehova. Mbonge uJehova. Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe. 103. Oh, xolo. AmaHubo 103. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Verse number 1. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okungaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Konke okungaphakathi kwami kubonge igama lakhe elingcwele. Verse number 2. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ithi sisosini mbonge uYehova mphefumulo wami, ungayilibali impatho yakho enhle. Cela ube siyathandaza. Baba, egameni likaYesu waseNazaretha, eli lilizwi lakho Thixo wethu ongcwele. Siyakholwa ke Thixo wethu onamandla, uthetha ngoqobo Thixo wethu. Sincede ke Thixo wethu onamandla. Singabi nampikiso Thixo wethu onamandla, singamelani nalo. Silenze Thixo Nkosi ngokufanelekileyo Nkosi nangokuqondiswa Nkosi imisebenzi yakho emihle egameni lakho elinguJesu waseNazaretha. Tyala ke kithi Thixo wethu ongcwele uthando ke Nkosi lwenkazimulo yakho Thixo wethu onamandla onke, makwethu ubukhosi bakho ke Thixo wethu ongcwele. Iintsakami zethu imizethu Nkosi masibhoboze ke Nkosi amandla omlilo Nkosi nemfeza Thixo Nkosi evunguzayo egameni lakho elinguJesu. Sincede ke Thixo wethu, sizwise Thixo wethu nendlela Nkosi ezingamatshe Nkosi, bhoboza Thixo wethu ngomgqala wakho wezulu egameni likaYesu waseNazaretha. Siyabonga ke Nkosi izwi lakho Nkosi malihlale kithi, silenze Nkosi silithomamele njalo Nkosi, sililulamele Nkosi, silihloniphe ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyacela ke bathandi bami sivumelane lokubana sixoxe ngale ncwadi yobulungiswa. Incwadi yobulungiswa kwezi chapter sizifundileyo zezinye chapter ezibhalwe nguDavide. uDavide esimazi ngoba wayeyikumkani yakwa-Israyeli, wayeyikumkani noba wayeyiking yakwa-Israyeli. Ithi iBhayibhile uDavide okokuqala ezalwa ngutata kuthiwa nguJese. Xa emzalayo uJese
wamzala elimthandabuzo uDavide tobana lo ngumntwana wam, engamqondi kakuhle uba uDavide ngunyana wakhe, kangangoba engamqondi kakuhle uba ngunyana wakhe. Ithi iBhayibhile wamthatha wayomalusisa uDavide esolusa emadlelweni kaTafamu, eselusa yedwa. Wayethi ukuthi ngaba eyokwelusa engumfana omncinci, kubekho abantakwabo abazohlala entabeni ukuze kakufika amabhere nezilwanyana nengonyama zizodla izimvu noba impahla ayelusileyo, akwazi ukukhala kubantakwabo abadala. But uDavide akazange ayifumane loo ntlahla yoba xa esolusa kubekho abantakwabo azokhalela kubo. uDavide, ithi iBhayibhile, wathi ekoluseni kwakhe phakathi iliso likaJehova limjongile uDavide, ngoba kuyenzeka ushiywe ngabantu, kuyenzeka abantu bangakunaki, ebantwini ube useless, ebantwini ube yinto engento, ebantwini ungabi navelu kubo, kodwa kwiliso likaThixo uThixo kayijonge emhlabeni ajonge aphume nawe. Ithi iBhayibhile uDavide ngexesha wayeselusa kwafika ivoice kaThixo ifika kuSamuel. Ithi Samuel hamba uye endlini kaYese ufike ugcobe khona. Ithi iBhayibhile waphuma uSamuel ehamba ephethe ioli ethi ngiyogcoba kwaYese. Xa efika kwaYese bazishonyana bakaYese bonke, xa bezishonyana bakaYese ngelo xesha uDavide wayesolusa esemadlelweni, wayesedlelweni esehlathini, ehleli phakathi kwezimvu. Ithi iBhayibhile wabuza uSamuel intobana Jese, ngaba oonyana bakho baphelele na? Haleluya, haleluya. Ithi iBhayibhile wathi uJese xa ngabethetha, oonyana bam abaphelelanga, ngoba ukhona osemadlelweni, ukhona olusayo. Ithi iBhayibhile wathumela uba makabizwe lusemadlelweni. Wafika uDavide, kanti nguye ozogcotywa nguThixo, ngoba kuyenzeka uThixo angaboni ngendlela abantu ababona ngayo. Nawadona uDavide wabuyela emadlelweni. Xa ebuyela emadlelweni uDavide, ithi iBhayibhile kwafika ibhere lizohlupha izimvu zikayise wakhe, walwa nalo walibulala uDavide. Ithi iBhayibhile ngolunye usuku kwafika ingonyama, nayo uDavide wayibulala. Yingakho uDavide athi namhlanje umphefumlo wethu unjengentaka, kunamabhizi athi umgili ukhawulile, satsho sasinda ngethini. Yabona ibhere ngexesha lifikayo lalizokwenzakalisa umphefumlo wakhe, ngexesha ibhere lifikayo lalizobulala uDavide. Engonyama xa ifikayo yayizohlula umphefumlo wakhe, kodwa ndiyamthanda uPethe 3 uthi mbongi uYehova umphefumlo wami, athi nabo kongaphakathi kwami makulibonge igama lakho elingcwele. Ngoba uThixo umphefumlo wethu ufihlile. So ebhala ezimoto uDavide wayeqonda uThixo izinto adlulise kuzo, wayeqonda ukuphathwa kakuhle. Yingakho sithi mayilibale impatho yakho enhle, yingoba umbonile uDavide uThixo ekudlulisa phambi kwebhere, ekudlulisa phambi kwengonyama. Ithi iBhayibhile uDavide wasinda ebhereni, wasinda kwingonyama. Ngelo xesha uThixo
impatho yakhe enhle. Njengoba nawe uphila kunamabhere oke wahlangana nawe ebomini, kunengonyama oke wahlangana nazo empilweni yakho, kodwa njengoba uhlangene nazo ingonyama awukhange ufe. Bakhona abantu abahlangene nengonyama basweleka, kukhona abantu abahlangene namabhere bafa, but wena awukhange ufe. Uthi uDavide kuchapter 124 uthi kangabebhala uthi imphefumulo yethu injengentaba kubabambise. Ngamanye amagama sithi silele sivuka ebusuku kunemigibe ebekela impilo zethu, nakasiphuma semisebenzini sivuka kunemigibe, abanye ngamabelelo nomeko. Kodwa uDavide umphefumulo wethu unjengentaba kubabambise, simthande kayidlula uthi umgibe ukhawulile. Sasinda ethi zininzi izinto uSathane ebezibekela impilo yakho kulo nyaka bengafanelanga wena usaphila, but ngenxa into yobana uJehova uhambele phambili, kayahambela phambili uThixo wafika wakhawula imigibe ukubekelela ukuthi wena sozuphile kulo nyaka. Kwathi ufika uDisemba ube wena ungesaphili, but uKristu Yesu uJehova semazulwini wehla wasebhreyika imigibe. That is why uDavide athi namhlanje umgibe ukhawulile, uthi sasinda ngethi. Kukhona izifo ezibamba abantu, kukhona ifiva nezigulo ezibamba abantu zababulala, kodwa wena sikubambile nawe, kodwa usaphila. Yintoni eyenze lokho? Yingoba umgibe ngempilo yakho ukhawulile. Khawulile umgibe, sasinda ngethi. Kunengozi esidlule kuzo ebesidlula sihamba ngemoto, sidlule kunengozi eziningozi ezenzeka sesidlulile, kodwa thina siyaphila. Yikho uJehova ukhawulile umgibe ukubekela impilo yethu. Kunabantu ku-2024 angeke bangene kuyo, angeke bawugqibe besaphila. Abanye ukuthi abazobegqiba ku-2024 banezithembu ezimpilweni zabo, but wena usaphila. Yingoba umgibe wenze njani? Ukhawulile umgibe, sasinda ngethi. Ngoba imiphefumulo yethu noma impilo yethu injengentaba kubabambise. Yabona noma intaba ihambela phezulu indiza, kodwa kunemigibe ebekelwe yona. Njengoba nawe uhamba kwizitrato zangakude nasekukhuleni kwakho bekunemigibe uyibekelwe. Abanye abantu bathe bezalwa kwathetha iziqalekiso phezu kwempilo yabo, kodwa soze baphumelele, kodwa soze babento, kodwa soze utshate, kodwa soze ube nabantwana, kodwa soze ube yinto emibili. But kunezinto namhlanje, yingoba uThixo ukhawulile umgibe. Onke lamazwi ebethethwa kodwa soze uphumelele, kodwa soze uphangele, kodwa soze ube yinto. Lo mazwi bekuyimigibe empilo yakho, but ayikhangile namandla. Namhlanje sithetha njengoDavide noma sithetha njengo-Israyeli, sithi ukhawulile umgibe, satsho sasinda ngethina. Basobangala abantu uba ungene kanjani ku-2025, funeka ungene ku-2025 uhlabelela ingoma othi singena lapho ekuthiwa kungenwa khona, siphume apho ekuthiwa kuphunywa khona. Babuze uhlabelela kanjani, uthi ngokumgibe ukhawulile. Ngatsho ndasinda ke mna ubabalisela into yobana abanye baphele ku-2024 kodwa ndingenile ku-2025 bathi ungene
kanjani ukhawulile umgile yasitha nawe otanga bakho baswelekile kodwa wena usaphila yintoni isizathu ukhawulile umgile sasitha ke thina abanye efemelini zethu bashonile kulenyanga samagwaba kodwa thina siyaphila yikho umgile ukhawulile sasitha ke thina ngithe kunengozi esidlula kuzo ezinye ingozi edlule kuzo bezibekele wena kodwa ngeke udlule kule ndlela kodwa usuke wadlula hayi manisengasedinamezele idlulile yikho umgibe ukhawulile kwisabeli yami bagwekiwe abantu kodwa umgibe ngeyami impilo ukhawulile ngakho ndasitha ke mna bazobuzana abantu kabebona ungene emakhaya bathi hayi abathakathi ungena kanjani lesibalile ngawe kuba lonyaka unyaka wakho kodwa ukhawulile sasitha ngoba uthixo wethu usisindisa silele ngoba kunezinto usathana sihlasela ngazo asihlaseleke sometimes singaboni afika madimoni sekuthiwa namhlanje uzolala ungavuki bathi abantu uvuke kanjani yingoba imigili ibekela impilo yakho iye yakhawuluka ukukhawuleka kwayo wasitha umphefumulo wakho because always usathana ehlasela impilo yakho uzuke eqonde straight emphefumulweni yabona zonke izinto bezenzeka empilweni yakho unyaka wonke yingoba usathane ebefuna ukudisplay umphefumulo wakho zonke zi-challenge uthi kangoba ujonga uthi ndiyalila yingoba usathane eyaphela emphefumulweni wakho ayikho ukuthi usathane ayizona njengomphefumulo omthweni usathane uzona kakhulu umphefumulo yikho ithi iBhayibhile umphefumulo owenayo wogweka wona but umphefumulo ogudukayo wosindiswa wona ebonile usathane akanandaba nayo noma ungayidecorate uyihombise ibe njani but eyona nto usathane nendaba nayo umphefumulo wakho. That is why ethi iBhayibhile wathi ekulunyawo lahleko wathi utata wakho ungakufile ngoku uyaphila ngamanye amagama ungakulahlekela ngomphefumulo wakho ngoba umphefumulo wakho uphilile ngoba umphefumulo wakho uyisekile ngoba kuyenzeka umphefumulo umuntu awuluze abe hamba ngenyawo zakhe kuyenzeka ubana umphefumulo wakhe umuntu aphulukane nawo abe kwi-drugs abeseziyobisana kwizinto zonke usathane amfake kwizinto zonke ezimbi ngelo xesha udistroy umphefumulo wakho because usathane ingxaka nayo umphefumulo. Then 103 uthi uDavide bonke uYehova umphefumulo wakho uDavide akamenshini izinto eziphathekayo akathi bonke uYehova umphefumulo ngoba thina lemoto lesihle njengaphangela ngoba kunabantu abanye abanayo imali but basweleke bahlukana nawo umphefumulo wabo abanye bathatha namhlanje ivekelane la basweleka bawuluza umphefumulo wabo abanye bathenga imoto bathi imoto zabo ziphake ziyathile emakhayeni abo ingaba umphefumulo wasuthwa bathi uthi uDavide bonke uYehova athi umphefumulo wami athi ungayilibali impatho yakho enhle uthi ungayilibali impatho yakho ngoba uThixo usiphethe kakuhle wasiphatha kakuhle ngoJanuwari wasiphatha kakuhle ngoFebruwari
wasiphatha kabuhle ngoMashe, wasiphatha kabuhle ngoMeyi, safika ingqele zikaJune, wasiphatha kabuhle uThixo, yangena iSawa, wasiphatha kabuhle uThixo. Abanye besweleka, abanye belala ezibhedlele, bathi wena khambulala esibhedlele, yingoba uphethe kabuhle umphefumulo wakho uThixo. Ungayilibali impatho yakho enhle. Funa namhlanje asizothandaza ujonge ulibale ngazo zonke izinto oke wadlula kuzo ezimbi ebomini bakho, kodwa ujonge impatho kaThixo enhle empilweni yakho, ukuthi Nkosi ndiyabulela ngoba nami ungiphethe kabuhle. Cela siphakame sibe ngenyawo. Ukumele uThixo ufane noDavide, uthi Jehova ndiyabulela ngoba kunezinto ezingehleleyo, ngoba izinto zingehlele empilweni, kodwa umphefumulo wami uye wasinda. Ngawuphatha kabuhle Thixo. Kunezifo ezibulala abantu, kodwa Thixo umphefumulo wami uye wawuphatha kabuhle. Abanye badukile, kodwa wena wasinda umphefumulo wakho. Abanye badeshiwe, kodwa umphefumulo wakho uye wasinda. Praise God. Babekameni lika Yesu uthandaze nawe. Siyabulela Thixo wethu ngoba Nkosi